In this update, the police minister says he's disappointed he didn't know sooner a senior cop was signing up as a Labour candidate. Here's political reporter Ethan Griffiths. Superintendent Rakesh Naidu is 13th on Labour's list out today, giving him a high chance of entering Parliament. Mark Mitchell says he only learned last night after attending an event with Naidu earlier in the day. Mitchell says the Electoral Commission advises candidates to tell employers about running for office as early as possible, and Naidu didn't. Labour's Chris Hipkins says Naidu has shown integrity and he's had no complaints. Insight on our LGBT plus population. A Stats NZ survey has found 6 in 10 people within the minority group are aged 15 to 34. There's no significant difference between the disposable income of people with minority sexual identities and the heterosexual population, disregarding age differences. But Stats NZ spokesperson Victoria Treliving says transgender and non-binary people have less on average. The difference we saw in the data was around $38,000 per year compared with around $55,000 per year. A property management company warns it's currently a tough time for Wellington landlords. The city's seen a significant slowdown in demand for rentals since 2022, partially believed to be driven by public sector cuts and people moving to new cities and countries. Supply is outpacing demand. Manage My Rentals' Lisa Nimmo says vacancies are a main concern. It's a real cost. I mean, you imagine if you've got a property renting at $600 a week and it's vacant for a few weeks, I mean, that's a huge amount of money that adds up pretty fast, for an owner to have to cover. That's news. In sport, an unsurprising prediction from inside Chiefs camp, Wallace Satiti's Super Rugby season is likely over. The All Blacks loose forward was taken to hospital during the Chiefs' qualifying final win over the Reds after a head knock that left him shaking on the ground. He's been cleared of any serious issues and is at home recovering. Chiefs assistant coach David Hill says the concussion protocols will ensure Satiti's safety. The seriousness of the situation they'll just make the right decision for Wallace. With 2 games to go, potentially, I don't think he'll be coming back. Nelly Cordes survived a heart-and-mouth moment to clinch a one-shot victory at golf's US Open. Women's Open, that is. The world #1 sealed her 4th career major crown. O e sila fia me e whaatino e mawhaiona e umia i sou whale motu le lumanai. A whai fo i sou whale motu, o e sila fia me whaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire equity o lo whale. A wane e misiere por kalame o le malu I whale. Ia fiafi o sururu taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e sila fia ai au wala e mawhai eona e umia se whale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo whale motu e whaatawai se isi o whale. Le por kalame o le malu I whale. Ia fiafi o sururu vai aso taitasi se fulu e te aile whaa. A ta e ia whā moa. Ta e tutono la lapisi e la fo iai mea ai. Ai le o le pini lapisi maasani. Leanga le ai ma se vaenga o mea ai maona lapisi. E wha ama umaua. Tā maki Turuki, All Together, Auckland. O le porokala me o le Gagaifo Faiva malei a taua savea I lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tongafitia o le ngase o le fatu. Ma le ngase o le kanesa I whale mai e lua I Nandi Masuva. I le atulu o fiti. Asia siane I le upeka tawhailangi. Pacific Specialist Healthcare. psh.com.fj. O le porokala me o le Gagaifo Faiva malei a taua savea I lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tongafitia o le ngase o le fatu. Ma le ngase o le kanesa I whale mai e lua I Nandi Masuva. I le atulu o fiti. Asia siane I le upeka tawhailangi. Pacific Specialist Healthcare. psh.com.fj. Radio Samoa, tasilima I batolu, amo. Radio Samoa, tasilima I batolu, amo.
Ia, talofa lava le pa ia mawalunga o le whaafonga tāpua ia mai se fo i le sila mai moa a le atunu pele Samoa i le nei fo i a fiafi. O le amatanga o le nei vai aso, le aso ngafua le nei aso valu o le masina o me o uni. Lua fe lus fuluno vai le vavitele le alo le taimi ma le masina. Le wakau ngalo ko i a kako me i e fai. Ia, ai whawhtei le tua, whatalofa mo fo alofa fo i a te oele, atunu pele i o tūlanga mapui poe mo tūlanga whalupe, i sāle a vea mo mamalu le popo, whawhitai i le tua i le nei fo i aso ma le lau o tātu toe. Lau lua whesila wha i ai ma whiloa i lumo le tua ma lumo le nu waele o tua o le nu. Whawhitai fo i o tātou whiloa i pu e manu, aile o pu e mala. Wa tele tala i manu ma manuia, ia ai titi lava i mala. Ona o le alofa whaasoa o le tātou tapa au sili le langi. Le ngata i loutou soifua ngalue, le soifua tautua, ma le soifua au auna. Ia ai whapena fo i se malosi o le au auna dei wa tātou toe. Whiloa i ei fo i, ia ma whawhitai ai le anga le lei o le tua. I lana mea lofa, o le ola, ma le soifua manuia. Ia le ngata fo i le nā o hawa noa le lei o lo mawhai o na tātou maua. Tātou te militino ai, ia ona o le ngā ruenga tau longolongo. Whaafitai e tuai fo i wa tau lunga ia le ngā ruenga. Tātou tua tuai le tofa ia whonga mua po le fitelenga fo i a Seumanu. Francis Yuan, i o le producer le nao le tātou Politalama. Polikalambe o lo o anga i mailisi tu. Ia ai o safa i atumba. Popo mana o atu le pito lea. Whaboe sa manuia le tai au i na uanga nga e le la. Ma lau sufo i le atunu ui o na tiute masani. Lea, wa tātou tonu o mai le taimi. Wa tūla lata e tu taula ngā ruenga ma ngā Gagaifo Faiva o Samoa. Wa awi nātu le nei Pol Kalambe ona o le lango mai. Ia o tātou whare mai whaapitoa nā i le atu moto fiti. Wa iei le whare mai Suva ma le whare mai Nandi. O le Pacific Specialist Healthcare. Ma o nei whare mai o whaapitoa o lātou wanga wha le tonga fitia. O le ngase o le kānesa. Ia ma le ngase o tonga. O le fatu. O tātou tau le o mamau ai i intia. Ia o tātou nonofo vava la lata mo tātou uso tua o imalo lātou anga vaa fo i o fo mai whaapitoa mo nei ngase wa o ngase a nei e lua. Ua whai mawhili o le atunu. Ele umbia o na mawais tangata ai tau mai a te oe. Ia pe toi fia vai aso e te olai. I runga o le whonga ele ele. Ia tātou tatalo i le atua ina ia mamau nei whaamai malo tātou tunu. Se i vanga nā ai le fulu o le misela o le COVID ma isi lava foi. O leo ke whaalongolonga kungi i Amerika la le foi ua oso i le mo le whaamai foi le lo le i pola. Le leo ia se manupe te leso na malama iai i le ngase le nao le i pola. Ia e fwa se teimi tātou te anga i iai. Ina ia mawhai o na whaalawi loa i lo tātou o tunu o. Ia tonga fitinga maunga fo i ole nā mai la tau ia. Ina ia mawhai o na no fauta i ai, ma tātou tāpena pena i ai. Pā o ina au maia ni lapta inga mai le ofisa o le soifua malolo ina le ngata i nei New Zealand wa vema o tātou wa ingalo na lua. Ia e whapena fo i le Pasifika ma lo tātou o tunu pele malana whaamuli mai. Malana tāpua inga i lau whanua me ele o le atunu pele i Samoa. Patalofa la, ia, ma whaatulo fo i pa ia masani o le atunu ma lo tātou vānu nofo. Le tāwhatolu o le vātangata ma le vātapuia o Samoa. Lana whainga malo, ma malu wha le malo. A wā o tātou tiktai i Samoa. Ia e a fo i tiktai o le dei atunu o lātou ua. Whaia tu la whono na ia tātou wola. Maustai iai, ia pui ai fo i tātou i tu la whono na ia tunu. Le malo o New Zealand. Ia, aile ngata i lea. Ia, o pa ia mamamalu wha lea nganu. Pa ia fo i mamamalu
fa le tala lei wa le tapo inga feo yo le langi le pai sino le tala le lei ia fa pena fo ile au finga luenga tutofi le atua I fata faita ulanga e fia a fitai la inga sa le vi manatu sa ulu fale I maota tapua I le aso ananafi matalai fo I pui o malu sa ia maulu fale le whanau le tua whatasi e ma le whanau o satani. Awa ko ke ko ola le wali vangongofungofu ma isa kangi molongofu siwa. E va ko fai au ya sakan. Sorry. Ola le me wa sa ul makfasa fa maltala satani o sa foi. O le foi ila o lotu to tele. Ia va ko lo mole kopo. Iri te tau alu fa fo alu so se be ke ro ko. E fa me sa kan e te fia tali tonu la utala vava aila ia le la utango e fasino atu ia te oi le mato au lotu le I fato a kia I mai ale mulis kale kia le siko ingala nga I fafo le fai to a sawa mai le asu I tonu fe mai tango atu sa tani e u le kopo fe mai wa vava ai tasi la ma moya sa tani ai fatoa uma mea le misa le si uru ngali I uru fale mai loi tonu. Ai langona tuale u leo ole toina. Ole na faile na upu maso ai I sion tolu. Mai whakari da pe ka ole fale. Lo wa, lo wa. Fe me kala saka. Vava tasila uru ngali I ta ua tele. I o la tofinga I tonu lo. Ola ue kalesia. Ia ele I umia ia futi ulu mai lisi auta mai tai aele I leva ile I umale o nga mai nga popo ve ai nga ka faul por kaiso po o fifia night club po vela ia po le tau sala fo ia wa ngo fo nga ia masanginga o I ka anga fo ia au tatu tangata wa vai tu le pikopo sole ole uma mai ata ngato ola na aulotu o fa mai satani tasi Yesu yola o ekaresia tala doi si to ina I la pekinga nga fai fe bal kala le silo makua ki loko inga nge ele I ya o ngai Samoa ai ao o nei na la tu tango fie tau loto mai le kusi peki fo le le fo mo le solfangua pe fa fiang ka mo el solfangua pe fa fiang mua pe o ai fie fo ni vai nga tu pe sa malo le solfangua le ale fai kalango nga kama I la pekinga le GAP o mare de ia la uma kwale o loko si pikopo ia mare fai fe au o fai ai kusi ni ba isa kan o to sila la ia o le maota tapu inga e u fale fatasi ale fa na o le tua ia fatasi foi male fa na o male o lotu satan ia le na ai a fe atu ia te utou na te mam tina matua tu asin sina fo I le atu no tangata nei sili na pele ilo uloto bolo o mafaufa a wafo I sa o ola fatasi ma I lato te mam tina matua fafta I le tua lo mau pelo utou soifua e tautu ai ainga ma vea fo I masili anga I le whanau ma le ainga poto I me fai ia awa la fo le nata te fai atu ai lava I le tōtele o la taita tu o lalo fa au ngā le lei tatau le teimi le nei amu ia o tau pa a fai o lo tau fa sanga I mani tia mani tina matua o le tunu ia o lo fai I la o tau singa ia ma ia manatua o tau le na o lo o iai le sosia o le tomai ma ngā vaa faa na mua, faa tausi a inga, faa tausi e kalesia, faa tausi nuu ma le vānu nofu a wā, o le mata upu lava lea na lawa lunga mai. I le vai aso lea o tuana I atu se I o mai I le whaamna tuina o le ngangana Samoa. Le vā no nofo ma le vā whealoaloai. O la unga uma o le lava I aso, lea na tau to lua ai, ia le se unga, o le whaamna tuina o le tātou tūto tas. Whatasi ai, ma le whaamna tuina
o le whaatau ina o le ngana Samoa le ngata I New Zealand ai whapena fo I Samoa. Whamai e a fua mai maunga le manuia o le nu. Ma o ina fo I e whaatau ina I le tātou tū ma le anga I whanua. Pe a tātou le whaatau ina o le tātou ngangana. E tā ape le nu e le ise folanga e le ise whalinga. A le ai se ngangana o le intangata. A le ai intangata e Felsius iai I le tū ma le anga I whanua. Kua ta ape o le ise atu no. Ai pe o le mea le na e malosi ai. Ia ona la lango whaatasi ma ta autolua ai le seunga o vai aso nei o le sisi ngā fua ia whapena fo I le whaatau ina o le tātou tū ma le anga I whanua ai maise ia le tātou ngana e pele ia I tātou. O le tofi ma le mea lofa na fua I mai e le tua ia te oe mau. Tāte e olai ma tātou ilo ai le vāna nofo lea. Wa o tele I soli le nei tama I upu. O le tama I upu na o le lua mata I tus. Si pela ngō fie. Wha leo ngō fie. Aia. E li ma whai o na tātou tausia le upu. E lua miliona tā la le tau e tausia le upu le na. Ia e whatu e whamai I al tala tangata. E pule a tātou langa o tātou I eile a ia tau o le whatemu kalasi. Whafonga fwe. O le whatemu kalasi is a system that is there for everyone to be protected from each one. And not every right is an absolute right. Alongo le tala na. Ele eise sa alutonga e tuto tasi ma se lau pasene lo na sa alutonga malana ia tatau. Aisea. Langa fo le vatua oi le na le vanu nofo le na e te sopo ai loa le manu vale le fongati o solia fo I le vanu nofo ma le latanga to soli fo I ma le tulafono e ta ua tele because when you exercise your right and it infringes and violates someone else's rights then your right is not obsolete or an absolute right. Tala sa o le tala le na ia ma tātou manino ai la ia la unga whakirisiano la unga whaleanga nuu. Ia, o upu uma ia sa sau I la unga au tātou ia ma la unga whale malo au tātou te tai whale kalesia o tātou te tai whale malo o tātou te tai whaleanga nuu. Aia, tau solo bua isi te tai whaleanga nuu ma isi te tai whale kirisiano ma isi fo I te tai o le malo. Ona ngangana vale, ma whao ngā le ngangana ua matua mata ngā ma pā a ma masoa. A le wha lo longo I alo matama whāna ua Samoa le lovawa. La lala toi ngā whaatita inga le tātou te whaia nei. I alo matama whāna ua le atunu. Ui risi tonu al palamine, ngofo whapalau vale. Sori e tuaitu la whono tu mau le mota. E awa, ma whaalo alo lesi whai pule. Ma upu, lau e lesi nga oi o lesi, lau e lesi whasi o tangata o lesi, lau le, ma kiwa balea, ma upu ma soa. Te whafonga ia. A lewe mai e le ua wha u tātou, milia wha ua tātou upu. Alu e whaile upu le nai o le tau nu umal tau aingo. Tala sao le tala nale a tau sa vea leo a watu. Tau te le au mai ni winga pā a whape nai tono le mauta e whaataitai e tuaitu pulanga le lovao lei. O loo matai tū au tau amio, ma au tau tanga, ma ngā yoinga, ma upu e la lafo i le mauta. O le malai e whaalala ai maia le atunu. E whaalanga maia le nā le atunu. A wafo I la a susu le maia. E motu ngofie. Ai a mano na whaalala le lei. E matua ma lo ma ua le lei. Ia awa, ia le fauina o pou o la unga, ma pou o le vānu nofo o Samoa. Ta ua le nā. Ua lava nei tātou tu ua faua tangata nei. Ai whatalo whatu ta mam tina mātutua,
Maota malawa, fale o tangata mātutua, ia whapena fo I maota ngase o lo whatau tolia ai le tō tele. Mo onga le lei maufa lo whatu. Talo I le atua ina ia whafoisia le malos. Ia matoe tali watu I maota malawa. Mafuta ai a inga. Ia ma tulu I pea lo tau soifua ngalue mo le tua. Ai maise le mafuta atu. Ia inga whatalo whatu ai. Ta matina matua. Nai ta matua nei ele mawhaio na ngalo. E peo na iaile ta ia tuiali I sofa. Ia maletina matua ia tapu itea. Lo whaafongafonga matapu mai na I le pitonu o takapuna I lesi tu watu o le ala lau papa in offshore. Ia, hatalo fatu ia te ulua. Ia, whapea fo le tina ia Miss Wilson maltamaitai. O lupetea I Henderson. Hatalo fatu le tatu por Kalambe. Tama matua au mua ave. Whapea fo le tina ia au auna. Ele ngate le nā, le tama ia Hans Webster malfaltua. Le a ingali le whanau. Ia male a inga atoa. O lo tāpua I mai tama matua ne o te wawai atu e yaso uma taimi uma. E a ngā I mai lunga o le tātou upenga te whailangi le Facebook page. Ia whapea fo le tātou YouTube channel. Ia maisi a follow o lo whao ngā e mwhai ai. O na wheso o tai mai. Ia mafuta mai I le tātou por Kalambe. A whea tu fo I lunga o le tātou apia fōlinga Facebook page, whatalo whātu uso matua whawhine. Pāanga tō tino a le Radio Samoa, ai mese fo I le a tau savea I le Polo Kalambe o le Gagaifo Faiva. Ia, ai mese fo I le tātou Polo Kalambe tasi lava I le asusa, aso tonai, le tāno ava. Ia, ma le au whainga aluenga fitu aso le vai aso, luas fulma le wha I tu lao le aso. Ia o loo mai mo mai ai. Ia matapua. Mai whafte atu. Ia o tau tustu singa. O le whaata oto ina mai o tau whingalo. Ia, ai mai se foi o le wha maite. Ma le whaatupu manatu o le tele o tau langona e tustu sia. Whaftai whaawau peo le nā mea. Tusi whaaloalo. Ia whape nā foi o le wha o ngā ina o le tātou ngana whaaloalo. Ele isi e whaia se tiutele nā o le tau whātonu atu o le ngana o le tunu. Ai o te matuata le tonu. Ele i fwoi maseisi e mawhaio na whaia le ngā luenga le nā. O le nofo I lunga o le apio fōlinga ia po le upenga ta whailangi. Matau whaasa o sao matau whātonu mai le ngana le tunu. Ele I le whapena. Nā o na wha maite ma wha manatu ina ia wha tupu manatu. Ia te oe, malapata I oe. I sui lau ngana. Tala le nā le au te epikopo lewa iai nei. Sui maisia tātou wā mio. Wha au ngā le mai le ngana tā ua tele. Awa, o le tofi mai le atua. Ia ai ua tātou walu sa wea ma ua pule le tangata. Ina ia wha leanga ina le tangata e tā wala mai. I le whaalanga ino o tamari anga o le atunu. I le alala nau te whātua I fwoi. O te le tau fia oe pe a whai oe wa masani le meo le pala vale ma le meo le whai upsa ma le ngangana vale. Whai pēa la wāmiu. A wai maua I le ia le whai nu mera fwoi o tātou tangata mai moa ma mata mata. Ia ai le mawhai ai, ona e la fililo I se pū o se avi, ipo se pū o se afato. Mai whape ai, e le iloa atu oe, e ni tangata. E iloa oe e le tangata I au upu e la lafo mau tustu singa. Po whea lai te lafi ai. You have exposed yourselves. Ion, vai tangwa oe ta mai tu ai ngā whale tamama, whale tangata e te tupunga mai ai. Te whiwala e toi alo, pe sui le ingoa po o se fake page, po whatever. It will remain. That nobody can change you. Only you know where you come from and who your parents are, your environment, and what kind of person you are.
Tusal tustusi wa ai longi la fa tustusa. O po tala i tangata. Ao mai fo, ele sui ai la tustusinga. O pu ana fa leo, o pu fo ina e tusi lalo. E lo le ya match le tangata le mo na mafofonga ma upu e tala no mai ai. Ma tustusinga ye wai lunga o penga ta whailang. Very simple. And it's only common sense that you know exactly these people, what they said and what was written and expressed on their pages. Whether it was fake news, na masanga kan mo fake news. You know, auto sila fo iai. Ya. O le mea level na lo o te talo mai ai le au whainga luenga le tua. Te talo mai ai te tai o e kalesia. Talo mai e foi. Le au mātutua o le au whaitau laulu, o le au whaitau whā, o le au whai utanga. Ioi, I lunga o upenga ta whailangi, e le afo I le Porokalambe le nā le Samoa Sydney. E tā ua whapeo le utanga poto, po le utanga ta mai. Ua matua se lava I sini ma le whetaui, le ngō le Porokalambe le nā. Ma upu e la lafo, ma mata upu e momori mai e le tangata e whaiele Porokalame. E momori mai sa whalonga whapeo se tangata sa whaiwhi au o leo toi whaangaino na tofi o no mafuang tele I maarunamba iai. Au te masani e li tele fo I onisi o lona ainga mātou te whaasua ai. Ma whapeo mai. E le langolango ina e lona ainga le tangata le apu. Awa onisi o lona ainga nātou te la lango. I le whatuatua I le atua Samoa o tasi ma lātou alo ia le tofia ina ma le wala aunga o la uli e vea ma te tai o le tunu o ma pālemia. Au tō whawhongala I le tu inana. O le tuale whetau ia o le ingolana Porokalame. Ma ona ma whauwhaunga ma tuwa inga I aso uma peos tangata fo lea wa whai ma ona mausa. Le nofo e whaitau ia po a upu la uli e pa u mai lona whonga. Ona nofo la ia lea ma vai ma vase ma mai yoa. E tasi ale taunu unga o le mea o iai lana whai unga. O la uli e pelo. O la uli e pelo. Da pa wal nao le upu e momori mai. Ai o te manatu whape ana o se whaiwhi au sa whaiwhi au. E ai le nganga o le tua e tu mawai pea o ani wha le tonu nā laio na avesea ni tofi ma ni tofinga ma ni tulanga whape nā. E atangia lava I fōringa matala tangata le paenga ma le fōrasanga. O lo o iai pea le whawhingonga le atua ma le nganga o le atua I le tangata. Ai matuatia ia mea le atua. Ai whasanga mai I mea le lalolang. O te reo rapo ani tala le sunga lau lina whai iai. A le la o matua ma e a I lava ma. Fiti peo le I ala vea. Ai sea. Sita mai tala whapenei le sunga lau le whai atu iai. Ia. E matua langona ai le tōta mai ia ma whape nā fōi o na mae a. Ia ma whape nā fōi o na e sila iai le tōta mai e wavala mai mātangia mai I mata ma upu. Se kako whai mea kari I le mea. Awa o le mele o mawa atu nei tasi lea talita ala sunga lauli le ua whai. Me fia lava tala e lau atu iai o le whamaoni, o le tala pepelo, o le whai mea whapito, o le ai kupe, o le ngaoi, o ume mea whai. He laughs it off. Na le ata iai. O le ata la le nā, ma le ngangu pangu ma le lauino la uli uneducated la wuri. Uma ia whaia la tau propaganda media ia. It continues, people will continue to celebrate and accept lauli.
So, o le tata wha atu nei i le te le o le tu whawhia ngai e le tu o mene. He has turned the negative in, the negativity of people towards the Prime Minister and turned them into a positive reinforcement. Ia maata leo lau, ni makari e kua ni makangai le loa. They have been exposed. Yeah. A o ngangu pangu ale nā lauli o le ma alolo whai iai I atunu o le lalulangi. Ia mawhape nā o nā alolo whai tangata malilingi atu tupe. Ina ia tina e ai le atunu. O le tūtau tasi lea na sa ibawai atu nei. O le tūtau tasi matautia lea. Ma o tonu foi o le a whaua wai pēr, ma whaua wai pēr. O na whaamatanga o fia ina, pe a whai, e auana I amana ia e la auli le pola ua motu I tua. Mai leisi tua o le mauta, awa, o te toi fia papai fo iai I le tā ua tele o lea, tuto tasi ua tula ia tunei, ua mawai tunei. Le amana ia isi tama, ma isi sui o le mauta. O le tā ua, o le aso, e whaamanatu ai, le aso whanau o le tunu. Samoa becoming a little older in its democratic process and within its journey as an independent state. But what happened during this independence celebration and commemoration will never be forgotten by the people. I say, le aso e wheilo I ai le atunu atoa. E tasi ai le whainga malo e le ai nisi a ngai le atunu. O le aso fia, ma le aso whanau o le atunu. Tātou te loto bali die uma e tāti e ese le porkiki. Wa uma na tā pena le malo malana komiti a meisi le li pālimia. I me whai le aso lea. Na paule me whai au tau ia I tutonu uma le pālimene o le aso le tasi ai le tō whāma le whautanga. Awhio mai uma le maote le eisesi e toi wha ese, pe toi wha sala tua, se whainga wha pitoa e whai iai. This day, we will have no special treatment for anyone else. Everyone is a member of Parliament of the independent state of Samoa. It is a day to pay tribute to our forefathers and our forebearers that walked this journey for Samoa to become an independent, sovereign country. Tātou te mana tu natu whaatasi ubai. I le saulo tonga sa su e ilo I mata. E nai o tātou mātua ua la lango mai I te sa. Tātou te nonofo ai ma whaanonoa ma manatua nai o tātou mātua na asa mai I le vau filifili le sailinga o le saulo tonga o Samoa I le toto masa. Le afulilingi, le toto masa. Le tautua upu, le tautua tua vai le manos. Le aini au penga. A o le totoa o tangata. Whaaunu ua. O mai whamai o le vaitau. O le pūlenga lava a pele tālia ma New Zealand. Whioti ai toi titi, tasi vai tolu, po le lua vai tolu fo I o tangata na mali wai. I le whama ioti. Ai o mai I le tae au. Leanga wa lewa ana o iloa. A o lo loma le tātou tūtotas. Sa o mai tau wina whaatala noanga tangata nei. Sui o leisi tu e au fiai matule epa, whapea foi fono toi. Na wha leo mai lava e lātou.
Lātou te leo mai. I le aso mua o le ta'alolo. Ai e moe foa. Ua whaasolo atoa ai masao ninga paia, mamalu, whaale nganga. O pesenga mavivi inga o le atua. O moli ngā talo sanga, maosi ngā tau langa a le atunu. They weren't anywhere to be seen. Absent physically, absent in mind, absent in soul. And what happened? They're trying to weave and create excuses of not being there and why they decided not to be there. May I remind you that this independence celebration is nothing about Lauli alone. It's about our forefathers and our forebearers. Ioi, ele ima se me e whapatino ia Lauli. Nanga ele studio tasi o Lauli. Tuto tasi mō tātou mātua, tātou te mawhau whaua iai i le polonga. Wai le upu whaperetania lele whaongala i le teimi e manatua, ma whamanatu ai le Anzac Day. Anzac. Australian and New Zealand platoons and the army. I le teimi e whamanatu ai. Least we forget. Se te mai mea lava tātou te mana tu natu ai ma manatua le soifua. Tau tua o tangata nei, nā sa ina le wā whiriwhiri o le Saotonga o Samoa. Least we forget. Se te mai mea lava tātou te manatua ai tangata nei. Least we forget. The day we pay tribute to the fallen soldiers and the fallen heroes and heroine of our time. O le teimi, na ma umawai le soifua, ele mai mawala le soifua. A le o tātou o mai e whaamanatu le soifua tā ua, ma le soifua tautua. Na malingi ai le toto, ma masaa ai le toto, ma afulele ai, ma whetuli na i peini mea ola. Wangalo ya auto. Wangalo ya auto. Ai o te manatua lava le teimi o le pelepesite. Wangalo ya te oela wofu. Le tautua wa fo ia si o te maa. Talo fai le toi ina. Ile a mumua le tui atua. Ia la wofo meti me le tifi. Stama i toi ina lava vai atu o na taulangi. Tangata sa ili malo. Tangata tautua malo. Mai ilo uitu malo. A lea nana o wha manatu i a te oela wofo. Oe fo i la mumua le tui atua. Wangalo i a te oe le tautua a loutua a. Wai le sauai e te se ei le maunta lea. E le o se tuto tasi ala auli malona ainga malona nuu malona i tu malo. Ua whaia mō Samoa atoa, mō tau matua, mō tātou matua. Talo whai i le nganga, wa lasi sila mai i la wofo loutua. Talo whai la whanau o leo ande wha manatu, ma wha mamalu, ma wha alo alo i le aso. Ea! Wa tautua fua nei to ina ma nei lo matua. When I was thinking like that, I was rather very emotional because I remember this old man. I remember his gestures. You know, o mai lava le teimi na o matua. Ma o whainga luenga, ma o taalo, le taalonga lakapi, o le fusu. Ma whainga luenga. Ma o winu ai i le RSA, o lo o iai pe ina le to ina matua le nei. Nā sa mai le ngasua o le taiao.
Io. E le mawhai. Le mawhai o na ngalo. Ia. Whape nā fui. I le toi ina o le ota to mata. I sila ia i le tō tele o i lātou. E tupunga mai i au. E te tupunga mai suru ngā titi o tangata nei sa i li malo. Ai wala na whai atu lau tala lea. Ona tāte mili tino ma pi tino whatasi le i tū malo e tas. Ai sa u whano no lela o whai atu e lau tala. Talo whai. Ia i lātou o loo mai mo mai. Sa tilo mai. O tātou mātua na. Lea le tātou mea leo le awhai. La tātou muri ai pea i lea to ina. Wa uma fo i lo nā o ngā i lea tunu. Ai le se i whaia ia. Se mafau whanga le leie ese atu. Ai longa e sea. Wa le mana tua ai le au unanga ma le tautua. Ioi. Wa to ina matua ia ese lo u. E halu e lo mafau fau mo. Ma o vava ai e naso. Le to ina o lau whameti. Meredith, le to ina. O to mata leota. Le tu ale na. O leota to mata nora. O mai fo i le taimi. Na se e ai le fionga le whaasina. Ia leota le urua i a lii. I tu au ale. I le maota. I tia whau. O le whafonga wheta lai o le tunu. Te i sila ia. Ai o le taimi mua fo i lea. Wa matua i matau tia ai. Le whaalele ngā fulu ma le whaalele ngā pepe lea na whainei. E o lava e si o mātou nuu le tā ua i so la ua vai atu le fio le tangalo matua le tapu nuu vapea foi pupu li i ma le wha o le ainga. Le uso li i matau ma whalofi. Le futalinga i le to o le itu malo. Ma le fale tau aitu, ma le fale tau tangata. Whalele ai pepe le itu malo, whalele ai i e te tele. Te tātou nuu i saurua whata vai atu tangaloa, sang pol tele ma le nofo i tu ainga, le malu ia saurua whata. Whapena foi, Yo tātou no uma a matatu i fusi eva, sa le lesi se i o i solo, si uoa ma vai mo. A wale, na mali o toa tau le papa. Tape foi la lori i mae na au iau. Te lima matua o fale o polu, oka le bata ngofie. Mai maue pe ana se yo atu le tātou i tu malo lo e se ei mai ei o. Fono toe. E le mawhai a wale iai i atu le epai o. E le mawhai o nāru loa le whaaloalo le malo i le aso lea. E tai le sua atu le epa, tai whaaloalonga maululunga. O tonga te tele, o io au afa, e te tala, aisea. Leanga e uailonga le tautua al toina. Ai ao e lau ofu, uailonga fo i lau tautua. I le maota ma le sui teitai. E fai fo i whaaloa longa te tele, ia ulua fionga pe ana ulua se ei ai pangalea. O a malo le finaunga a le fili ma le ti a polo i tau loto. Mo le mawhai ai o nau tau pu lea o tau loto. Wa ai lea tunu, wa ai le tu malo.
o mai le tu malo, o na o tangata. E a toa le mamalu o le tu malo, i le sava vali atu mafio atu, o lo o tau se ei o tau. I o tau wava. O le mamalu a toa na o le tu malo. Nā lale mea nā lai ono tofi o tau te o i o e whai o tau masui o le tu malo. Ai o atu le tu malo. Ea. E tele noa le nfo e leisisi o no fo ia le nfo ta vita tu lau fa fonga le tenu. Nā lale ma fau o le tu malo. A whia e tātou kamai e ngomai. E kako kamai. O a uma alofanga ma excuses manisi me pepelo e alofia ai le iai o me pepelo uma mena. O alofanga uma mena. Ua ilo vea i le whafonga male sila fia. Male sila atu fo i a te ngata o le tu malo. Ua nao se au tau e o, e le se te au e toa e se vali luma male pelu. Male tau e whaafuata. O i se tu malo a le mimita. Pe i tu a ngai po le alava le tu e iai. A tau nuu le tu malo. E wha loto tele fo i ona tangata. Silsila atu. O lo outou se ei mai. Outou uma lava la iele i atu. E wha mamalu. E ho ui sao ni ngā lotu. Ta fefe i le tau le fefe ali. E ho ui sao ni ngā lotu o me fai i le tua. A o lea lava. Ua wha wau le ita le ti Apollo. I le tangata. Le vāwha le tangata, le vāwha te tai whapolo kiki. Ona le fialu aila ia lea. E mo moli lo na nganga, whawhitai i luma o le tua. O mai i le nei, talu fau, ma le whailonga ina, o le onos fulu whātau sanga o le matua o Samoa, o lo o whao ngaina pealo soifuanga lue e le tua. Pētele minsta, pētele sui minsta, po le alava a o oi o le tofi o le mauta. O le tofi na fili mai tā nganga. E lou I tū malo. You have shamed yourselves and you have also shamed the people of your constituency. You have shamed the members of the clergy, the reverends and the priests, the elders, the king, the deacons of members of the clergy and the different denominations of your district. Tau wha masiasi whai whi au, male au whai lotu alo I tū malo. Ai maise o tangata lau tele. E silsil fo I le whanau. A whea ka ko whai pule. Mawai atu I lunga I le mea. E se ei mai ai whai pule uma o le mauta. Ia le mea lana e tupu. Tau te sosola ese. Mai le mea o lo whai ai. Ne sauninga whaapitoa. Whaaleanga nu. Whaale kerisiano. Whaale anganga. Wautou so sola ese mai outou jute mautou tofi sa te tau na whatino. You have ran away and abandoned your responsibilities and your accountability to the people of your constituency and in fact to the people of Samoa. Tasa o tala na. Mai maula pēna whape iai ni au lape. O tau ia,
na fili tānganga mai e le tumalo, tau te o mai e whai o tau masui o le tumalo, ma tangata uma, mai se u matua se o se pepe. E ui lava i le palota le pepe. Tau te o mai, tau te pulu lima whatasi, e le whaia ni tua ngai i aso whapedei. E tasi moe, tasi le tau, tasi le tō wha, tasi le whaaleanga. Tasi moe, le loto ma le anganga o Samoa. I le lava. Se uma foi le aso leo. Ian kako uofo le koe kiki kako polo. Kako ka alo i mafau, ma kingo o kangaka, ma maka o kangaka. Aia. Ua le mawhai lava. You have failed miserably to represent your people at the most times needed. Now mio yo tau, e o tau I tu malo, tangata e whemitai a te o tau. O tau pale ma se ei mai le tofi. Mo tau se ei le maa salafa, o sii, lo tau fale pe o le tama, o asumua le malama, I le maunga. E maia, mai sina ma tau whau le mātou tuanga ne alu o se ei le tala. Le ali tai a te oe. Mea nā lena whai ma wha maulunga I Samoa ma le tu malo I a te oe. Fili mai oe te alu I tia whau e li tai a te oe le tu malo. Ae la koe sola mai o. A watu fo I la le ta lolo le tu malo tal tonu e le mawhai ana wha tafa atua. Le ta lolo atua. E afe atu, le anga o atua ia. Sunga atu le epa. Ma oi la wofu. Le mawhai na le afe atu to o lalo ngā fuafua e whai se wha alo. Al te ta imal sui te ta. A sola mai fo ima le whailau tusi. Le upuna tala. Talana tangata e whai. O mea ta maiti. Whai atu mea le atunu ai o ta whau ma ta solo. Tō whalongo lai upuna. Tō te whiu e whai atu ni excuses mani. Alo whanga ai pauale tala o tau loto tinga. O tau le ma whai o ta penanga ia na whai e lauti. Malana vaenga. Tō tau sisilei. Tau te whaatafa. Ma o tau whaatatafa. A wale whaatatafa I tangata o tau tūmalo. O sau sori a tiri ai tangata o le tūmalo. Whae o Samoa. Tuila mamanua le motu tele sa la whai Samoa atoa. E ala sa vali le atu whangaloa le nale. Le va au fonti. Tutuila mamanua. Tua o malo tu mau. Se iao le fatu le ngai. Se iao le fale sau ma le fale sama. Le fale o mavaenga. Le malai tele. Wa au te tele le aso. Sau soli le malo tele o Amerika. Alu atu soli New Zealand atoa. Alu atu soli atoa ai pori lua ma Wellington e whaftai le te mamatua ia awe lua ma le loi Wellington le te whono. A whetai. I le soifua nga lua ma le soifua tutua. O tangata nei. Ta mali I nei ti ngā lava ona o I le fast. Ma te whono I le a inga o le fast. A tu mau pēo lava lo lato wala lofa ma lo lato wha lo alo ono o le vāna nofo. I to tonu. O la fio anga ma le tu malo. Wale pa ia fasino ya wha o toi wha pēo fo I.
ne mamalu I suafa. A wafati lua ma a wilua ma fati alofa. Mela na ya ai mase fole ma puta ulang. Mamalu le fale atua ma salfa. Ia pe o langona na le fa no ma. Ma le maita watu I le aso atola. Whailonga I fo I maleono o tausanga o le aso whanau o le whatutua I le atua Samoa o tas. A inga uma le I malanga uma le to o luas fulma le valu o a inga. O le whatutua I le atua Samoa o tas. Ia autou se sila neila ia I le whatulangana I la auri. Ma le a apa mai e wha mau popo mamana ia tangata nei lua se fulu valu a inga uma o le whatutua I le atua Samoa I le lalolangi ato. Ai le aise a inga I lalo ane o le ono afe tangata le stala. Tango lai whaatele. Le tu ai ngā whainu mera le nā. Ai wawa ai atu fo I ma le nganga whaafitai. Ia te utou uma o te whono ma komiti o tāpenanga. Soa komiti. Le mamalu I le au su whono uma. Ma sui uma. O ena malanga atu I Samoa. Mai atunu ue fio le lalulangi. Malo tāpena. A malo whaaftai I lau tō walofa tu lai. Ma le alofa moni I le whainga malo ma o tātou te tai. A malo I lau tō whātō whala inga. A malo ina ua tatala ia o au afa. A o se leni po ia sa au tō momoli. E a uai le afu o le tufunga. A pēr lana mea na I tā ua e maise le mamalu. O le whale whao le ainga salma lama. Awa o I fo ina tū ai le whaila. O le ngata le mauta whono o le pāle mene o Samoa. Ai ua whaatino ai I ma le whaatuina. O le no whaanga au tū e ulu whao I ai le ainga o le whaatuatua I le atua Samoa o tas. O tau sila I ai I mawhau whaunga na whai ei bea nei. E tasi le maa ai wha mea e whaasalawe ai. Killing 2 or 3 birds with one stone. All at one time. Mawhauwhaunga nā o le whaatō whala inga. Ma musumusunga le nganga po ia. Ilo tātou teitai. Well done, and congratulations to all of you who went to Samoa. Chairman and their boards. Ia o le mātou tatalo ina ia toi taliu mai le whainga malanga. Ma mao ni pe au langi a. I le whainga malanga ia toi tau nu o mau tātou ainga ma te whono ma whale tua ma e nau su whono. Tau nu o e ainga o atu nu o ma no whanga o lo wha mautu ai ma wha tino ai lau ngā luenga le tau tua ai tau malele. Tātou wō le malolonga fwoi mai wha wau ia le ngā Gagaifo Faiva malei a tau o Savea ia wha pia fwoi le tau wha ia whonga mua. Francis Ioane le nei asunga fua. O le porokala me o le Gagaifo Faiva malei a tau Savea I lunga o le Radio Samoa ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosoni mai o le Pacific Specialist Healthcare ma le tongafitia o le ngase o le fatu ma le ngase o le kanesa I whale mai e lua I Nandi Masuva I le atunu o fiti asiasiane I le upeka tawhailangi Pacific Specialist Healthcare psh.com.fj. I feel lower so sad. Omega Ka. Diana knowing more. Omega Ka. Sabaleta umofie. Omega Ka. Feeling my loyale Omega Ka. Omega Kas. Lua selau Capitis Drive I Manukau. Pole telefoni o iwa lua fitu lima valu tasi lua.
Susu mai manu kaune Omega ka Umalole keisile Omega ka Ta lofa lava o le si'u fofonga le nei o Samoa le Radio Samoa. In this update, the police commissioner says a senior cop who's chosen to run for parliament will be removed from his role. Political reporter Ethan Griffiths has more. Superintendent Rakesh Naidu, Police's National Partnerships Manager, is 13th on Labour's list, giving him a high chance of becoming an MP. Naidu didn't tell the Commissioner he was running. Richard Chambers found out from his manager yesterday and says the police manual requires staff standing for public office to advise their intentions early, and the candidacy makes Naidu's role untenable. Minister Mark Mitchell also criticised Naidu, saying he attended an event with him as an officer just yesterday. The National Party wants to team up with farmers and landowners on conservation efforts. It's pledging to double baseline funding for the QE2 National Trust in Budget 2027 if successful at the election. The Trust uses agreements to protect nature and biodiversity on private land, including farms. National Conservation spokesperson Tama Potaka says farmers are some of the most passionate environmentalists in the country. Farmers are absolutely at the forefront of environmental stewardship, and we are here to partner with farmers, to back farmers. The tsunami threat is now largely past for Asia after a 7.8 magnitude earthquake off the Philippines that killed at least 3 in Mindanao today. A cyclist has been seriously injured after being hit by a car outside Hastings on Maraikakuhu Road. The road is closed near State Highway 50. Dunedin drivers are being warned to watch out as increasing numbers of sea lions venture onto roads. The sea lions have been recorded on roads for 8 straight months across Dunedin, the Catlins and Southland. Otago University zoology teaching fellow Hannah Raven says in a collision between a car and a sea lion, the car is likely to come off second best. That's news. In sport, Serena Williams insists she's made no call yet on whether her return to professional tennis will include playing singles. Inactive on tour for almost 4 years, the 44-year-old will play mixed doubles at the Queen's Club tournament in London this week. Williams says she's putting no pressure on herself when it comes to singles. I can't say yeah, I can't say no. Right now, no. I feel like I probably need to train a little bit more if I want to play singles, and we'll see if I get there, and if not, that's not my journey right now. England captain Ben Stokes admits some high-level inside knowledge was pivotal in their convincing victory over New Zealand in the first cricket test at Lord's. That is sport. I'm Raylene Ramsey. E vai vai mai pea I te radio kasi lima I wakolu a mo. Au ngā tele sunga mo fale o umale auga fai si vevela fai si asa saufia ai fia inu I se fai na utago atu ile ato na ole pau opa u fai suiti sua malie saufia ai ai wale ai se mea o ai opa u fai paula vale mea o totoe ona o mata pogia malo e no ai ni fo e ai si apu suiti isi apu e oga ai ole fai elele mo taimi uma na utago atu ile ato na ole pa u opa u fai suiti sua malie sa ofia ai ai wale ai se mea o ai opa u fai paula vale mea o totoe ona
supo e mau ai calores. Ona mea ai e Ia, te whatalo whatu ia te oe ma lau whafonga e me se fu i lau sila mai moa. E le itu la muri o le tātou ngā Gagaifo o Faiva i le neifo i asonga fua. Aso valu o le masina le nei o Iuni. Lu afe luas fulu o le ua ono minute ua te aile tu la e lima. Ia, whatalo whapitoa lava. E lunga o le tātou ala leo. Whamo tasi o ono, tesi ma le tasi I totonu o Samoa. Special mention and saying talofa lava to all our listeners, fans, and those that admire our program and supporters of Le'atoa, Severe, and Radio Samoa on FM 106.1 in Samoa. Fatalo fatu le malu le tatu tunu o na o masani le nei. Ia, ki eia lātou leiti o I so se teimi o le aso mai lava I le tai au. Se o lava I le tu neva o le pō. Whamo tasi o ono, tesi ma le tasi. Fatalo fatu le uso le talo fa whamo. Fono maitu, ia whapea fo I lau tu whainga au whainga ruenga. Ia mai se fo I le Radio Polynesia, o lo o iai ia le fionga ia le lua, tu manu vau. A mesene. A lole ngā lue, a me se fwoi lau whainga ruenga Radio Samoa ia pia. A lo o tautua ina mai ai le tala tau longo I le aso ma le aso. Ia, pe ona iai ia le sunga le tūmanu vau. Anu ma le mana tipi au tu ngā vaia. Ia whapena fwoi le fionga a lilo mai ava, maina vai. Ia ma le toa tele lava fwoi o le tātou au ngā lulue I Samoa. Whaftai. I lau tō ngā ruenga, I le tala tau longo. Ia whapea fo I ata na au ina mai. A o iai fo I le sui o le Radio Samoa ia pia. Lea sa au tō whafonga le mawhaatalanoanga I le lava yaso, le fionga ia leulua I li I o tūbua, o tō whinga. Asia Hooch. Ia, lea ua toi taliu mai ma le manuia, I lau whanua o Aotearoa nei. Ia ma wha au I pea. Ia le au nanga ma le tautua. O le sila lea maota muli lava sa whaia I le nāwa I tau. Lea ua avea nei, ua toi whaafouina a tō lava. E se konkalate, ia ma le fionga fōi e le matu o Faiva, ma le mamalu o le ainga Sal malama le whaalwhala inga ia I le fionga ia fiu whaalotane. Haftai mo le mātango fiu ngā ruenga ia mese fōi o ata na auina mai. Ma le eto a tele o le mamalu o Samoa. Ai mese lava fōi ia I la tau le lango I le whaatutua I le atua Samoa o tasi. Ia ma aua I atu I le sauninga whaapitoa o le nā lava aso. Aftai le tautua, ia, mai se fōi le loto atunu. O le tuto tasi le nei o Samoa le tausanga le nei tūlanga ese lava I taipei o le whailonga ino le ono se fulu. Le ana tūlai mai ai le fionga le saa whaapito e avea ma uluai ta maitai o le atunu. E umia le tofinga o le pale mia. O se siva ma pepese tangata. O fia Samoa. Ia e au fia ai fōi. Ia ma Samoa. Na malanga atu I fafo. Ai mai se fōi tuila mamanua. Le maita watu I le tele o mea alofa tupe na fōai. Ia whapena fōi. Le fōai o le malo. Na toe liliu mai ai la uli ma le komiti whafoe ma whaaloalo fo'i a Samoa na awhiwhio ma malanga atu mai whafo. Se vainga tā ua le nā wha mumui loto. O le alofa I le alofa. O le wha tau alofa.
the concept of the reciprocity, the reciprocal nature of our culture. Au mai a watu, ele yani mea o whapea o watu tanu iri mamate, ma whai ai se pule tōtasi as tangata. Tā ua i o le nā mea i le wawa i atu mori mau o le tōtele. Ia lai o a isi a wali i ma pepese. Whai mai ia wa ave umafo i le mālo, ma la auli nei mau mea. Le ai a se tūlanga e whaapole i nai fua, le lai tū angai. Nā le ono sai, tā puai, ma wha mai pa e pa lele. It's not your turn now. It's one day that you should respect and pay tribute to the work our forefathers and our foremothers and forebearers have done in the past for us to enjoy and commemorate the 64th anniversary of our independent state of Samoa. Tau tele mea le nā. Ia, ai pe on o whai atu ai. Watalo whatu i le whalitua i a Ramona, ma le uso i a Rocky, ia whapea fo le Delaney's rental i nā wainganga ma waiusu. A ma lo atu le ngā rurue. Watalo whatu i le uso i a Pesta ta ma langi. I a Feta Matalas, ia ma seau fo i angi si au polo kalamte. Mari ese tanga ese foi. Fatalo fatu malole. Langi mbama le sui fo maua. Ia mangalu wengo tau longo o lo o fata ua i pea. Le tato au nanga. O le talalata mai. O lea watau nu i Sydney. Ilona a inga le tino maliu o le lii. O Lorenzo le malu. Lea na tangata waleina mai i te tonu o le ai o Ho Chi Minh City i Vietnam. E leo i lola le temile nei po o whea o iai la le tangata leo o sa ili nei o Isaia utai. Ia a lisi to o lua le na ua maua le temile nei. Leo o umona wawa ai atu iai ia le atu nu ua o matua i fofola mai lava le tau tinonga. O i la ua na whaatupua le whaablave na maliu ai i a Lorenzo le malu. Ia mamanu ai le istangato lo pui ai leo i le whare mai. Lea sato o lua. Lea la ua maliu ai i a Lorenzo. Ma o toi whafo i atu lona tino i lona ainga Sydney al whaablave la. E tau nu watu, wai lo fo i ele vaenga fo i leo a Medellin le kengi fo i la leo lo msalumia i le tutongi ino tangata ia no Samoa na o e faa o le oti leisi Samoa i maile e fia mavasa e fia tutonu o le nu o Vietnam le tunu o Vietnam ai tau nu ulo fo i ei matangata ia. Ia ma whao ngā ia la au malosi e ta whana ai ia le no whanga le o tau nu uma i le tino mali o le li o Lorenzo le malu. Le la o ta ua le lipoti o leo o le News 9. Ua toi suia nei ia le no whanga e mapu atu i ai le tino mali ma le saa o le li o Lorenzo le malu. Ia mai le loa fo i se aso wapanatua. Au na whaalau i doa. Ia se aso o sauninga wha le ainga, ma sauninga wha mawai po le peau wha mawai po toi sauninga o le whale lau o singa o le nei fo i uso. Ia Lorenzo le malu. Tali tonu mai Sambo. E leo se tūlanga malutia. E leo se tūlanga e malutia ai. I lato o le ao i ai. E wha mawai atu i le uso ua tangata waleina. Aisia,
O leo ti ngata le me tu mai malafo la ua talitonu i ai leo. Ele umai i mea lai fai. Ia se fa inga lo fai nei ele kengi le na le panona. Ma le lātou statements na wa watu ilunga. O penga ta whailangi. Ua ngali ele coconut cartel le lima sa whawhanga ina ai lauri ia. Tamaiti o Samoa ma tamaiti o le Pasifika. Lea sa ia i le keni lea ua vavai ese mai o i le Amadines. Po le Amaledins. Tangata whauwhanga nei the underworld organized crime. Lela, ua tātou tālia nei, po le ase whainga o le awhai ai. Pe o le a le wha lawi lo ina le aso ma le teimi. E whaatino ai to e sauninga, ma sauninga wha le ainga o le uso. Ia Lorenzo le malu. Ona o le popolo nenga le na. E ia ini osa whainga o na tūla i mai ai le mata upulea. Ile mai tau atu. Talu o na tatala mai i le tamale o Samuelu malona to lua o si vai i tua ina ua mai ale whamsinonga fo i lea o le to ono lea. O lea fo i watoe anginga ai nisi fo i whamtalanga e winga i le maliwa lela a tātou wanga i ne Yesu su el mata upule na hit and run. The conspiracy case to fabricate evidence is now over. It's done by the courts. Ma mai ai le whaiunga. Ia, e whaamamaina le swafo le pandemia, sunga lauri al mali atoa, whapena fo i ma le sunga ia li o la vea, whatau malama a wawa, whapea fo i le li whaipule i afpulea i, su a whaimata, ia, ai na o le isi to tolu lea na whai o la tau whaasalanga, ma ua le to e tuli nai ni masina whawhalipui o le sunga Sam malona tolu o si vai, ua fo i atu i o la ainga, e wa ai sia la whanau. Whapena fo i ma le fionga. Ia to a ili ui pe o na iai i ale tamaitai. Ia lise. Ia. Wa umale keisen la. Le la tātou se e mai loa la i le mea lea la. O le hit and run. Ai le tala lea o te avatua. E whai pēr ma lead i le whaafonga mai a leo leo. Ai le eyewitness, first ever eyewitness, sa iai i le waweau i le taimi na tupu ai le whaalawelawe lea. Ma o le nāfu ua mai o na longo le pandemia, ma longo atu le ofisa o leo leo. O le tangata lava lea, na iai le pō lea, o ia fo'i na whaia mai es telefoni. I le tangata iai lo la so tanga i New Zealand, matali atu le tangata lea. E tusa ma le talanoanga ma le fisota inga i le mea ua tupu. Ioan. Ma e o taltonu o le fisosoani le nara e mawhai ai o nā ngai i leo leo sa ili mai tangata lea. Whai iso na tusi samania. Subpoena him. It is not a warrant of arrest. No. This is to subpoena him by a court order to tell the police what he knows. Yeah. Ile saidinga lao le mata upu lea ile mea lena tula i mai Vietnam.
O I e toi wha maoni ai fo I la u. Au ngani atu I le matanga luenga o leo leo. Walela o to oiva nei I la tau leo o tau fia au fia ai manisi o tangata Samoa, I Samoa, manisi o le to lua lea mai Vietnam. O I e tali tonu ai la utala lea pe ana o e lote le ano fale ma le aunga aute e winga I le mea e tau le communication pattern. The line of communication. O le awala o vesota inga. O le ala awala lea. Cybercrime unit. Tātou te vava ai I vesota inga I telefoni. Messenger. Internet. Texting. Mobile phones. O aina vili ia pai ma la fai. Ko neti po lea le sotanga o le tangata lea I le tangata lea o tau iai le bala au. O aina tutongia. Ma wha ma ite. Tusfolau national identities and national passports lena travel tuai tabanei. O aina whaia visa. O aina transfer ina le tupe. Su e anga I o le Fiji Airways. Awa o le vālele le na o le ua ta ua nei na malanga I tamai. How simple it is. E va ai po fea le account na sa ua le tupe to tongi ai tiketia to tongi visa. Who are these people in between these actions and events? Tasia le leina. O fesota inga as communication and phone calls and phone records. Messenger, emails, texts. Nāle mea ule mwhai ona whaile nā mea. A le whaingo fie I o le lapta inga leo a vatu. Ma le tālu sanga ma le tu o lalo le a tau sa vea. Ana utou woi whai mea I wa leva na maua tangata nei. E o for the case lea o tu au. E o. Never la utou e sau tu au lunga malana moni mau. Le ta uai. Na o I le whale o limong. Ma la tala noa ma le tangata e sua whai a limong. E pā u le leo le tangata. E tā le pe a le tangata. E fulfulua fōi. Ma po o le ulo le tangata. E fulfulua le fatfata. O ma fōi nā mail whasi silanga. Ale tō whā le ala. E ala I lana polo kalame whapitoa na tāina mai I petesa. Le ala watatou te nofo matilutile atu iai. Whai mai. Tale I loa pe o te manatua po whiana mea no mawhetau I maltangata lea. Ai no wa umana sau I lo whale. So lea lai sa ole mea nao o ai Samuel ule whale. Matala noa mau tau mate po le tangata le nei a Samuel. Ai au tau sisile le whatala noanga. Na tau sa o mai lava e le mongi. Le ngō Sam e le visiting ia pe whapea. O yo lo ngō Sam. Polo ingoa Samuel. Paola ntala no whai atu sa o lava le tangata le ingoa Sam. Alu I leo leo. Malu ese mlau whale. O tulia e alu. Alu ese mlau whale. Ai o lo fiso leo leo whapatala I mena. Le ala o leo o toi tilo today. I le toi au maia I lunga. O lono winga. E tau whai na iai se pui nga. Au tau leo leo. Ile soifua o le tamalea. And I'm suggesting because of the things that have happened. E leo toi istangata e fefe kidis istangata. Leo tau sisila le maliu o peni amina. Le leo sa ia te ia whaila uma and was the leading inspector and policeman on
Sivayana Dr. Caroline Gabbard's case. Leisi vaenga ta wole na le la toi le langai fo I lunga I le mata upu leo conspiracy to commit murder. Murdering or killing two of the most senior cabinet ministers of the crown, namely Olo Fiti Va'ai and le laulia le malia toa polota I vau le Water Schmidt. Tōsi silala ia isi mea ia le wanga I ne iai. Ina ua tatala mai nei Samuelu I tua. Ai o le tangata leo le first ever eyewitness na mua. Na muri tau nu atu ewi ai walu esel tavale. Ia Samuelu ia le nofuanga leo. Ala na le no fayet. Now na maua le tangata lea na vili mai le po lava le nai Samoa tau mai le bea utupu. Maua ma le tangata le I nei. Umar case. Maua lo ma tangata na tupu ai le whaalavlave lea. Maua sa o lava ina. E le to iai mase salo I nei mea. Wo tōu sila le mea wo o iai. O le o lo laumanu ia le ngoa le nei matau. E le o tāo fia, pe wha maonia ni tua inga, o lo o whasanga iai. Wana o ni masalu salonga. Ai a o loa e whaile mea lea o te whai atua Yesu e na tala noi le telefoni lea lava po. Ne masino a perila lua felus fulu maletas. Nei lo lea ina. Le aunga moni lava o le susuenga. Mai I lātou e te tau o na whaasino tonu iai. Ia le susuenga lea. Le mafuanga fo I lea. E le mawhai e lava I a teau. Ona nā tia I whatuala vai, le lu I lea o le whatautonga. I le manatu ai, o le moni e te tau na whai se la whatautonga. Male a fionga le li pānemia. O te tonu ai. Se vanga nā lava ua wha maunia ni tua inga mani mōrianga I luma o le whamsinonga. Ma whai aini whaasalanga ma tau lea o ngā inai ma tau sori tu la whono aistingata. Ia na whatu manino leo le bata le vai. But all of these people are only being accused, but they are not being convicted. Only when you are found guilty in the court of law. Ia, whawa we pēr lea. Ona wha mapea le ngō mōle te minei. Yeah, but when I said, this challenge to swear an oath together, the challenge thrown by Limongi to the Prime Minister, it reflects a sign of fear of Leala, that he is asking to have the oath and leave behind the court of law in terms of the legality of argument's sake in this case. Le tāwala le nā, o le pei ua apa, e fia whaile whaatautonga, o na tātia I lea whapena, ai tātia le whaamsinonga. Whai le vāle lei ma le wha leanga nuu ma le wha kerisiano, ai tia I le tū la whono e soli palai lai. E le whapena o na whai sia tātou wāmio.
E tau ona tātou mātatau I le tua. Ai le o le whaamsinonga e whaia le tangata. Ta ua tele le nā vaenga. A wale no Filadelfia e Samoa. O le aso ana le la, ta mo le avanoa e whono ai fo o le mai aso se mwai atu nei. Ia na whono ai, ia le whono whautua ma lo te ai se mata upu stasi o tamali I o le tātou o tunuu. Wa ave iei le wha mua a le fionga ia tui sinave mato tua Sir Winston Peters o le tiktai o le New Zealand First. O le a ia langolango ina ai matalia ina se sui o tama whanau o Samoa ina ia ta mo e le whainga palonta lau tele lea o le aso nei. I le aso fitu o le masino o November. Ma tautua I lalo le wha malu ale New Zealand First po le wha mua o New Zealand. Ia sa mātou whailoa iai ma le tōtele o le mamalu o le Kalesia. O e Kalesia ese, e Kalesia so fatas. Ia whapena fo'i le metutisi ma le e whaka asa. Le fio fo'i lau o fionga le te fono o le maftanga a whaife au Samoa so fatasi I au kileni nei. Fionga ia patele Father Michael Enderman, alipia. Wafte yatu ina ua piyama ia le tātou maftanga o so fatasi lea ma le taftolu lea o le vāna nofu. O le official consula, o le fono fau ma malu a Samoa. Whapena fo I ma le saufa inga. A whaife au so o fatasi I le atunu. Aile ngata fo I le nā, o le tāua, o le matafa ioi, a le official consula, ma le fono fau a Samoa. Lo iei la le wha moe. O le aso lua se fulu o le masina le nei o uni, luinga o le vai o se fau po na tu atu foi. O le a wheilua iai, le tātou o tunu, ma le fionga I le whatamā o le New Zealand First, le fionga lea ia Winston Peters, ia po le fionga fo ia vau vasa maneia. Aunga le wha moe, ina ia au mai pea, I le fofonga le teitai, ia le wha moe o le pāti wha whai. Mai o nā fo I o le a wha ilo ai, le whangatia I se sui o le ātau vā, mo le New Zealand First, ai o ia, o se matai, ia ma se tamali'i, o se aunga whapai fo'i, a le tātou maftanga. A le atunu o Samoa. Tā ua la, o te le mana o e whaalawi loa atu po ai le sui alo ia lea, a le taoto atu le nā, matawha ioi le nā, a le te tai o le pati o New Zealand First. Pantua I lau whainga palota. Lua o palota. E te whiliwhili ma le poto. O le system o le MMP o lo whanga pēr I tātou. E te luau e kisi, o lau e kisi mo mua e whiliwhili ai lau sui tau vā o le itu malo o lo e nofo ai. O le palota lo na lua o lau e kisi lo na lua. O le tui na atu lea, I se vaenga whai e te lango iai. Tā ua na nā. June the 20th at 1 p.m. till 3 p.m. there will be a public meeting at the Samoan House in Mangere. This is one of the
public meetings for the New Zealand First. Yeah, tau o tele le afio mai. Tele mea tau o au mai le nava tau a Sir Winston's New Zealand First. Mai e vavai to e langolango ina tele ele to ina. Fuafuanga mo tangata matua. Yeah. After ya tu fo ina ua talieina. E sunga I whawhengainga I le so pe lau fionga le sea salele pe fo I le isi sea le sunga I asiata ia afa pe fo I le to tele o le mamalu o le atunu o le a awai mai tātou te whalongolongo po o le sui lea o le aiai lea o le atau wā ia o le tā ua le nā mo I tātou Tasi ala tiro ile ise mele le le national fia mo tangata to motor Pacifica mis tato samo. Ta wai lao na avele tato fa mumua. Ile fionga ile tato tama ya va vasa mana ya mal New Zealand First. Tile yo na vatau le lei o atangi mo yai ni fa muyanga te tele mo ilato wo va veo na malo lo pensiona. Ave foi no malo lo retire. Ia au le tā ua le nā. O le ave le wha mua I ma tutua. La tātou wō le malolonga, whai mai le puti mulu muri o le afiafi. Whai mai toi wha wau leo nanga ma le tautua I le so. Samoa, on sale now at Qantas. Fly direct from Auckland to Apia and reconnect with your loved ones for less. Book now at qantas.com or with your preferred travel agent. Hurry, sail in Sunday, April 26. Terms and conditions apply. Ua mawhai nei o na whaata wantu top up ale Digicel I lunga o le upenga ta whailangi ale ClickX Pacific. E mawhai fo I ona lafo aise leni I le MyCash ale Digicel I Samoa. Tonga Fiti mawaruatu I le na o le 5 ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fie fo I ona e listalai. Asisiane I le clickx.com e lafo aisau top up ale Digicel. Pe lafo ai fo isau tupe I le MyCash ale Digicel Samoa. Tonga Fiti mawaruatu. Morisi whamtalanga vla au le olua tasi 5 tolu fafa. Olua tasi 5 tolu fafa. O le porokala me o le Gagaifo Faiva malei a taua savea I lunga o le Radio Samoa ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosoni mai o le Pacific Specialist Healthcare ma le tongafitia o le ngase o le fatu ma le ngase o le kanesa I whale mai e lua I Nandi Masuva I le atunu o fiti asiasiane I le upenga ta whailangi Pacific Specialist Healthcare psh.com.fj Radio Samoa. Taslima ivatol amo. Ua mawhai o na awira tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malosi le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors I Manukau City. Pokalame le leimo oe talo whala. Tuisa e peru e leimo alo na whai upe 5. E ui lava ina o ia o le alo a o mea sa pōpua ngā te ai o ia. Nā haoa o ina ai o ia usi tai. Tuse e peru o Yesu nā haoa o ina ia usi tai I ona pōpua ngā te umma. O le upo I le ngangana e lini o le usi tai o le obedient. O le hopa kohe e moa mai upo e lua o le hopo o lalo a kuo o le whaalongo. Lo wina whatino o le pito I lalo po o le vaenga mau lalo e whaalongo ai. O le ustai o Yesu na o wina ia ustai. Ai sea, o Yesu e iai le poto uma I le lalo langi ma le langi. Ai o le winga le au mai e le e peru. O le ata tu sia mai. Ona o le ngaluenga ma le anganga ma le mafafau ke riso. Na alu ese mai ilona nofo ali. Le loto ma le anganga maulalo.
Maliu stai. Lona nofa ali tupu male mamalu nalu ese mai. Ina ia iai le lalo langi yang sala. Pei ona soifua mai le whalo manu. Soifua mai i le ainga maulalo. Nofo ma milo fatasi ma tangata anga sala. Ino sia maulangia. Ta wemu iai tangata. Te e ona lava tangata yutaya. Whamata e whaingo fia i tupu. Mali i o le nei lalo langi. Ona lato ese mai o lato nofo ali. Mo lato tūlanga maurulonga. Ina ia whata i masawa pali whatasi. Ile maulalo o leo langa. Na ola e whaola. O le nei le moni ma le wha maoni. O le usta i o Yesu ke riso i ona pua ngati a uma. Mai alofa i ato oe. Ma ina ia wha a toa ina ai ma a be Yesu ma tupunga o le whaoltanga. O le ola e whaavau a mene Yesu. Ia usta i loa tātou. Usita i a Yesu. O a manatua. Ele lei mo oe. O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata ona o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi ona latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi mala auno le ese tatu pu funeral directors i le lua ono lua toru fitu o pea fiuane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive manu Siva maya ole tau sala ai o le ni tama e ole te ne tapa e mase sei folola Ja, toi fatalo fatu ia te oi mo folo fatu fo i le toi sfulma 5 minute o le tatou por kalambe o lo toi Gagaifo Faiva ma le tūtau lo ngā luenga ma le a tau severe ia whapea fo i le tō wha ia fonga mua Francis Ioane i le nei amatanga o le vai aso whatalo fa mua lava ma le nganga fifia ma le nganga whaftai whalonga atu i le leo ma le si ufonga le uso sunga ia sua le fionga ia vanga nā tusani ne mia ia whapea fo i le tausi i le fionga ia le rua i lila vanga nā ia mautou umalava o paanga tō tino le tātou nuu tele. O li i matamali i mawhale upolu i Avondale. A lole sui fu manuia li, ma lole malanga manuia i lau sunga sua. A mui moe sa manuia fo i tau lumanga o tiute ma Faiva alo filima o lo whianga iai le tausinga o le tātou ainga le ngata i sala la valu. Ia whapena fo i le tātou nuu le whale tolu, ma inga e lua. Wasa Maria Tuam sa tupua. Tonga i umavanga na, ia whapea fo i sanga SS le whale lima. Walf te lenga ia pa o, ia male a inga fo i o mawainga. Alo whai o le Faiva. Ia le ngata fo i le nā. Ia o tātou uso umba. Ma whale o polo lo whawhongfonga mai nā, le sunga le whaife au ia me, ia. Whapea fo i, ia po lau te lenga fo i le ationgi. Whatalo whapitua lava, wa i le vātu nei, ia le mā whatalanoanga fo i ma le ationgi. Whafo au lalo, sunga le li i whaife au. Sa ia whatau teia ma tomua i le tātou whaeli a taitoa mua o le tia maa. Ia leo wawai atu sa ia ilo na wala au lia o le tia maa. Ia e whawhiawhia i fo i le aso whanau o le tātou atunuu. Ia ma le au whaipese ma le au whawhiawhia i lo tātou atunuu. Tā ua tele le nā. Ma alo fo i malanga. Tonu e se teimi ia o na tātou whiloa i fo i lea. I luma. E se teimi o luma. Ai, o le mali e la tau ia, o le tai awa na le la. Na o wala pō ai ma o aluane, whaile i puti, ia mata pena fo ia tātou mata upu matulang whapapena. Ai te ia o tau ai le tusi, le tusi o lo iai i seia. O le
Whātununga le tua na whai atu ia Isaia ina ua matua le angala mi o le nu o le tua o Israel. Whemaia, ina o maia, se i tātou soa le pule. Ai te ua o le mātou whilo inga na nei ma le sengo whaife au. O le vaenga o so whaatasi o whaife au Samoa. Ai la unga ai tu inga mala. Filemoni. Reverend Filemoni tu inga mala. O le au tū na. Ai le whapertani o lo tu sia le Isaia whamai. Come and we stand to reason. Ai au mai le tuspa ia le whaasamo ino le upule na. Let's reason. Ai mai ai. O mai tātou soa le pule. O lona winga. O le upu wha lea nganga i lea fionga pa ia lea tua. E iai lona sotanga i le tātou tū ma le hanga i whanua male ngana Samoa. A lea na whaavai ai a inga o Israel. Ma le tau mawhainga lea tua. Ina ia wala au, ia le au perfecta. Wala au i tu a inga. E se fulma le lua o Israel wa o le tō telu tangata me tō fulma lua lo tolu tununga tō fulma tolu i le teine o tina. Te le lola po intangata na tupunga mai a tina pe na pātina. Pe pātina ele inisi na aloa. Pe le ia aloa fo le tamaita. Ai whame o le taimi lea. O le vevela o whetau inga le vālava la tōu io. O tangata Israel ua. Ma lepe ai ma masofa le va no nofo. Ale upula le tua na whai a isa ia whai atu i lau nuu. O mai tātou soa le pule. E whapeifo e na whai a le tua le tamā i le tua le nganga sā. Ma le tua le alo le tua. Le li whaolo Jesu Keriso. O mai tātou soa le pule. Ma tātou whaia le tangata. Le pule le na whai ele tangata. Ia whātusa ia i tātou. Mai o tatonu fwoi. O le mafu anga lea. Wa mai ai le upu i le fionga pa ia le tua i lona winga wha lea nganga. A o lea wa whai ma papa wha vai. O le tū ma leanga i whanua a Samoa. E ese le pulenga matai. Ese le pulenga a le awa luma o tina mata maitai. Ese foi. Ma le pulenga o le au manga. Le malosi o le nu. A le pule la lea o le pule wha tonu e whai ai ia tonu o le nu. E usita ia tu iai isi pule ia i lalo. E i fo le pule au manga. E i fo le pule a tina mata maitai ma le awa luma o tane. Ma le awa luma o whawhine vātu le whaafonga mai e le atunu. Ai o le mea lea leo wa lai o na tā ua tele le au mai o lea upu. O le soa le pule. O le sesenga o pule. Ai a whapea tātou te whasoa ina ia tā ua ia i tātou le tātou pule ma le pule a lea vaenga ma le pule a i. Tā ua tele la le upu lea o le usus tai ma le amana ia. Ai pule ala tangata. Wa iai au lape wa uma o na whaata oto. I le soa ina o le pule. Le ale me tāu. O le usus tai le pule matua. E moni e ei lo sa o tonga e foi au lape wa uma. Ai e lava lo sa o tonga. Te le usus tai ai. Pea o ina whaasoa pule. Ale la o tāua. Leanga o le upule na o le ua whaa au ngā i te tonu o leanga nu wa i tātou. Ma le tātou tū ma leanga i whanua. O se au wala e whafo ai whawhita uli e tula i mai lea taimi ma lea taimi. Wa tātou le lava vā i le pule so o na whai a istangata. Tālo whasau? Ioe,
Wa tātou le lava vā fo i le nofo i lava i lea pule. Limited power. Limited authority. Ai so na whai tātou i le pule māwalunga atu nai lol. Me le tātou te pule. Ale mea lai whai. Ole mea lai whai i le vālea. E tā ua i le iai o le upu lea. Let's reason. Tātou whetūtu na i muni au i le soa ina o le pule lea. Ise au wala le lei. Tātou te talia i na ai le mafuanga e lei. Ona iai le si pule lea ma le si pule lea ma le si pule lea. O le ala fo i le nā a tātou vava ai nei iai. E fiu ale pule malosi ali i mawhai pule i te tono o senu. Ai ao o lava ina wha se sepa mai iai mata o le tupulanga. Male au manga. Wha pia foi. Male tūlanga o tina mata mai tai. E le mawhai o na ngā ioi se atina e aisea. E le o mawhai e le pūlenga mamalu ali i mawhai pūle. O na wha ene. Le wha tō whala inga ina ia talia e pūle māwalalo. Le lātou pūlenga māwalunga. The main source of authority from the top to the bottom. To the unlimited. From the unlimited authority to the limitation of power down here at the grassroots level. Lala foi lale na. E whaale marusi lale pule a matai i le ngāluenga e whaia. E au manga. Pēo o lava ina whaatu i ese langona. E mana o mia i le upu leo le usu stai ma le mālama lama. Ma le upu e tau o le negotiation. Tātou te whiuta ngai, tātou te whetu ngai. Au mai avatu, the reciprocity and the reciprocal of our nature and culture that we negotiate. Tātou te whiuta ngai ai le vālea. Le ti ofo i la, i le whawai o mā lō te mokalas. E le mawhai ai o na tuu atoa se pule i lunga o le tafa tolu o whainga malo mai tū taua ngai o le malo. E pule ai leisi pule i leisi pule. E tū tō tasi le palemene, mai e pule au le palemene, langa o la tau e whaia tū la whono. Pāsia tū la whono. Ma tū inatu tū la whono ele i tū tino o le whamsinonga. Ele mwhaifoi o na iai le malusi anga atoa le whamsinonga. Na te pule tutu ai, pule wa tuu fo i le pule whatonu. Cabinet, the executive power and branch of government. Le ala fo i le nā e tā oto ai, mo e tonu le seunga. I le upu whaperitania e tā ua o le separation of powers. E le whea i ai ngā lulu e whatasi. Ina ia tau nuu i se tau nuunga lelei, ami o tonu. Mātangia ai whainga whaale tū la whono. Alofa mai le tua vai lua tusa so tātou manuia. O le tātou wheilua i matoe wha wauru. E ale tātou whasoa i le tele o nei mata upu. Ai tā ua tele upu nei. I want you to take away with you this piece and the statement from the Holy Scriptures of Prophet Isaiah. Isaiah said to the people of Israel, come, this is what the Lord wants us to do. Let's stand to reason. O mai tātou soa le pule. Ria tele tātou tino, whamangalo fo i se leo lau auna, ria lau tō maftanga ma le uso ia sau, seu si ufanua, ia whapena fo i le tō whā. Ia whonga mua po le whtelenga fo i
ia se manu Francis Ioane. Tātou whailoa i le asoa tae au. Ia, te i atu i lau tau soifua. Leo whengaruenga tutofi le tua. Ia, wia tele au tau Faiva. Lau tau fui whanono ngā manu ia manuia Samoa. Ia, e maise fui o tamam tina matua ma lau tau tapo inga. Ia, mo lau tau malosi. Lea lava o sau lava le tau malulu ma le ati mai. E le pule ei tātou o mea na whaia e le tua e whailo ai le mamana o ana ngā ruenga. Ina ua fau le fausia ina o le lalolangi nei. O mea le anga atoa ma mea le lei. Ia, maduia fōi le ala uso le whanau ia o onga. Peo whaieling ia onga ripo le ku wao. Ia, ai tātou whiroa ia i le lofa malenga leo le tua i le asua tai au le atou sa verne nei. Lova tele mo oi, lunga fo il tātou api o fōlinga, tātou Facebook page, ma le tātou YouTube channel, tufa le tātou por Kalambe. Share our program. E alana tā ua le share. O te mana o ina ia manino mamala malama le tunuu. I le tele o nei mata upu. Tātou te talanoa ma whaasoa i ai. A o lo o ta ialai ma whaatonu mai ai i tātou. E a vea ma tei tama i o tātou o langa ma o loutou soifua. Lea fionga pa ia le tua. Lea ia se mea. Lea ia se vesili e le o iai se tali o lo au mai e lea fionga pa ia le tua. E mese o tātou te tai with experience. Ia, o le tala le na. Alo vatu i o tātou ainga o lo whaafonga mau mai. Ia tunu u e fia. Ia e mese fo i le tātou wala leo. FM 106.1 o tala dai winga yo tātou tangata le amatango le nei vai aso. Those are the stories about our people, what was been said and what they did. Via tele le tunu. Alofa mbo o e soifua.